मैम गुरुमदरी अदम यंगिबसी बैक न्यूज़ की मनुंग होने की थौरमनि मनुंग होने तो मैम पुरुंग उतराम नुंगचगे मरुइना कांगलुप अनि इरांग से था तरा तरुक मपुंग फाखरे था तरा तरुक सिदा हजिक थु ओइरबि इरांग से मणिपुर की गवर्नमेंट की ओइबा माइकेरी की सॉल्यूशन लेट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की मसीगी ओइबा सॉल्यूशन अमत पुदोक्ट्री प्रजा में यामना ngairga lakpuni कांगलुप अनि की ओइबा इरांग सिदा मसी था क्या चंगदगे मसी था यामना मसी मतम यामना कायन चंगिंगाई लेतबगी ममी उरमे अदबो ngasiri chahi amaga tha mari mapung phagre aduna hajik ori film sida hajik makha taba kari karma makhal ge koi praja mayamna manipur government amadi central government ta kari thajaba thamgi gedawri ge haibo wahang si am chaw wahang ni aduga ningsing ba abamna me gi tarik ahum da communal classes tholokum damda numit chimak tadagi koi gi manipur government na manipur da internet amadi curfew si thamjil laga lakpani internet ki masigi maroi ba koi gi manipur gi 3.2 million people sta masi total impacted or lakpa dumba koi praja singda yamna koi awana piba dumba sabhum khagoi aduga ikhang khangudana nahan gi tarik tara hokhiba september gi date 10 si once again koi manipur da thingibsi may regi na december bawba se totally 7 months ni 7 months da oiba numit masing je 212 days si manipur da internet thingjille lakpani straight da around like 142 days ki straight internet ban tor lakhibani aduna hajik maka taba extension oina irang se chawthorkani haibagi madugi law and order situation ni matugina manipur sarkar na hajik manipur da internet thingjille at the same time curfew thamjale aduna maka taba kari or kedorgi haibo akhing sene aduna internet thingbasina amari curfew thambasina manipur gi irang gi solution ji purakadori bra natragana praja mayam da he na khoirang khoisau na laga irang saganabagi achoba maram khak oirakpra हाइबो वफम से प्रजा में हमना हंगली हजुक से अदुना सरकार की ओइबा पखुम से हमना मथौक तारे अदुना ngasi मरुइना खनगदौरिबा अखोइगी टॉपिक से इंटरनेट सु थिंगसले कर्फ्यू सु थमजले व्हाट नेक्स्ट अदुना ngasi की टॉपिक से मरि लेना ओजा धनपि लाइसरम ये थंगन लेक्सन वेरी सोशल साइंटिस्ट ओजा बु तराम मोक्चगे वेरी गुड इवनिंग तराम मोक्चरे अदुगा ओजा पुयाम तुमचानी एडवोकेट प्रेसिडेंट ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन ओजा तुमचा a very good evening and last but not least oza ningthau khongjam saitejit bureau chief UNI oza saitejit puju taraam moksari so appreciating your joining to all the guests khoigi hojikan se yam maru ena IoT adagidi AIR ko internet of things IoT se aduga artificial intelligence ki juk ni dana aduda internet of things IoT se da magi sigi importance si yam piri kaim nataba akhoi hojikan de information se it's very important ko information sigi matung ina mi gi competency lepi haine adagi hojikan gi angang sing kai di lari pa bo somo su moi di internet si yam sina greba akhoi mak da internet si yam darka boiba kano hana di like sam parami hoji like nataba da internet di tongan ba to ya ba pa ya ba kai yam yaugre na phasa ba aduna magi IoT ki importance se asuki mati wangba information flow si asuki mati mi khudina longna rakwa chak jang dagi hena maru er pa matam jida khoi gi da thoi ba thodo si laibo yam thi ha ba tare maramdi asa hai bi gi bado khoi gi 7 months lep khi ba yaw gi da na hamo as madu onthok pa mane aduda handak si mu lepa pa sida khoi gi ai issue jing do na hai bi jam phate cm bi jam phate sum hai ba khara chaw se ai kedore hai internet thing hai bo ne atai nataba ada moi ba adugi potu lei aina mara thing ba te ne security advisor thing ni na ka da security advisor di kana ro hangi ko that means thamjaning is atai nataba akoi gi asuki mati maru ba posi khudam oina press da yam chawne handicap ni ko adagi di businessman da di pura problem ni adu entrepreneurship sing di jo pura problem ni hoi magi broadband ka ki leibo khotpa to du di khara phare ko adagi pot chai leiba da thau han ba da pura problem oi reba adu ju lei aduga se information je yam ba khoi update to bungam da se masi internet thing ba ge khwai dagi nuai to jima ko ada khwai dagi amu problem lai jina frame chingda magi khoi gi tampang ang ta thingaga chingda thingdram ni na chinga nangna nangna chingda internet network phangye dana mi pulap ka khana bse masi ju yam khudung thingai ne ba maramdi moi koktuk ta khari adagi moiranga bisembu taina ba chochampu ga taina ba da jukari ko sina ju yam hena pharoi da bagi potsu leina khali aduga simak tawre dana ko haidi manipur gi sida 7 months internet thingi badu da irang ji lep khibra ha di
Yes. irang di hengkal level sum ko ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯁꯠ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 6 ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯗꯦꯠ 6 ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯃꯗꯨꯗꯁꯨ ꯏꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯤ ꯕꯠ ꯗ ꯊꯤꯡ ꯏꯁ ꯇꯥꯔꯤꯛ 10ꯁꯤꯗ MU ꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃꯈꯛꯇꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 10ꯒꯤ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯄꯨꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯁꯠ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨꯁꯤ ꯄꯨꯡ 12 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ 11:30 12 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯊꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯤꯐꯥ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯇꯨꯡꯍꯥꯠ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯕꯣꯝ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯖꯟ ꯈꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯎꯏ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯠ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯨꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯨꯔꯛꯏꯁꯦ what was happening in Kashmir ko 532 days yam fajin tawgidana right adu matungda Kashmir ji sabna sarena ko akhoi ju magi curfew thamjalakpane internet ban toksilakpane adai somda mu prime minister gi magi kari haitare 100 days gi mai matam program pibaduda ani subaduda internal security gi da Manipur gi posu khara yauri bako adi internal security da pirisi number 1 da akhoi sagi akhoi act ama maruena criminal action ji pass toba adu tawre adu matam pi June 1st tangwan daina aduga keno dana akhoi Kashmir gi vote toba September 30 bawong da tawre Manipur gi ji moina priority high priority ethnic conflict of Manipur da pi gaina hosiki 100 days programs da yaweba ada ngasi je 100 days suri ne ba aduga hayeng hangchit 17 September sina prime minister gi my birthday numi sida kari gumba khara togodra khangna raga leini dina adagi amit patra lakhre ko samit patra lakhre ko ma la kan da mayam numu singnari sina animated suspension guma thamakadra gaina chingnabi potsu khara leidana ko hoi thamba yai thamdaba yai leibagi poto ada hoji akhoina matha sarai se tampakatani hoji tawrise internet thamiji tampaktani curfew thamiji jo khoi purani ko aduna di tampakta leba miyam jingjigi yaning daba pot khara tawgadora bra haibagi wahang ji miyam na hangnari ba kaino da karigumba ma tawge hardi adumaina internet thingbuji sarkar da kana ba yam leirongani khale ko communication ji pai bo ani 50% handadoi ne ba adagi de mu akhoi curfew guma thamadi mu sum free thadokpajina thadokpamni yade na thinga agadi even suicide leidoi dana not a single mi thoi doi neba adun live train si prem nang biri basida di kitang magi tongan ba miyeng ama akhoina isam chamna yeng mana tabda tongan ba miyeng ama su yeng ba ya bra haibagi wafam du ji laktabdi nate ko hoi adu matam budi tenjale masagi 100 days another ngasi another 5 days ngo extend tawthokre September gi 20 fausida aduna hajik internet si mamang da internet amade koi curfew impose tawse same norms da asing bagi ju Supreme Court ki ruling gi order gi matung ina internet suspend tawba amade curfew thambasi all matam sang tham ya da temporary dum extend tawgi madu gi poram khok sulak bai dare temporary extend tawga matam yam sang doi ji ko aduna hojikse min mangani baga extend tawrisi amuk su extend tawhidra aduju singna ningai adum leiri ko adagi online da thabak tawgudaba adagi se chang thagadaba parikha gi karigi angang singdadi adagi di khogi distance learning gi satra jingdaga de ya effect tawrjanda adu simyam jingji thamjaraga ani thoni yembi Manipur gi irang manung da thoiba posi yam sawbnate ba masi khoigi hoji satra gi education ka gi tawuji khoi wari utai sarga phasuna assurance ma piraga tawya ba mo ma tawraga
diplomatically loisin bi abdu loisin laga di hena phabo poni irang je khoin u dam na ngarang na han kawa de date the ne ge hol irang si masi yam chaw no khoi gi masi khoi sarkar na thamjalai ba internet shutdown curfew impose tok chalba si ne yam kai na chaw han bagi mami kak su hon bai ba dare mane aduna mamang wang des de ge hena chaw chaw bo thok dok yam kak thok kare even khoi gi raf kangu na angang school uniform set ba si makhudang de nongoi na ka ba makhud pok ki le ni ha ba dare yam chaw irang yam kak le ba madu inter khoi gi internet thingjan ba na traga curfew thamjan ba wafum leite tawdo hanaki curfew thamjalak ba internet thamjan ba si masi manung da kari leibno hai wafum kak su leibagi mami ubi ber ka mai taw adu ning sai na ani thongni yeng ba na hai do akon bagi do ada hoi sarkar gi maike degi budi sumnagi satra ni hu hu na tabada tongan ba topa khara khut yawe kholi numai kape kholi habi paw go zulei dana ba adu yong na magi krai ni kape bajing do yam hena heta khoi exchange firing exchange tong na khotna mi si dana khotna yam kanna tawgi poti mami di ta de ga adubu ji hangbi badu da aina sai jagi ba akon bagi do anyhow kari guma ma toksilaga curfew thamba internet thingba kari guma khadi tawge na khanbagi mami ta badum di soidana leire masida akhoi myam jingse information je gap le ga di we are very much in confusion also ka akhoi je dum menam ta dan leidoi ne ba sigi zu phatab zu leba kaim kan men ta na thabak tawraga di masi chawba ya poni large scale ya poni kasu tok da ya poni ga khang bji ju through internet gi di yam phajan khangi na aduga sum in dak ta le ga di kaino tori ji khang da di hena adune na sathibo bji ya na dmai phatam ja thagachari akui gi prajana government kari expect tau jagi hai basi mai tham jagi ba method ta akui gi rally chat ki bada numai pai ba sing do masak loi nu ui ba madai da manipur government na adi asan rifle hai gera matam da asan rifle operate tau bani na kana pha khra ge me question hange irang ama leitar badi madugi mayam do pharak pada matung da deterrent oina amu tholo e ba adi matung sum lak pasina akui gi ningon chakung matam da handak gi sina amuk se akui gi maruina chief minister na tha taruk ki manung da akui gi tv interview am da irang si harni hai matam sida within no magi manung da adum manipur na amuk ta udriba ajik prem thambi ki doina india na amuk ta ukriba khulai ge thar eba ngasi pau to akui manipur praja na hangina hojik thar iba micham da thar iba khulai aduk sathiba pai ba do madu kana pharage kai thabak to birage haiba question ama si hana ai thamjarange ba ani sub da khune thamjari ba se double edged weapon ne hoji government of in manipur scenery se aham da curfew mi ba chathok ya da ba ani sub da communication gi kano sima purak thadat pa ne ba communication third pasina number the masigi mu bagi akhoi gi hak se yam kuina ga mat laga leire ha bichi thamjage ba akhoi gi masigi si akhoi gi india gi aduga manipur gi si kano sing si tok tok dire ba adubu brookings institute na 2022 adai da akhoi gi india gi law se masi sum to matam de india gi internet thing basina including manipur $2.8 billion US dollar ni ko masi mangi na thamme ba masi mangi je kana no ha kana manipur gi praja na mangi ne ba akhoi manipur gi praja mangi ba paisa myam se masi gi se thingjan biraba hanjan biraba adi ngai prem na first sound high ki bada akhoi 144 days akhoi internet thing ki bado manipur gi praja se lai ba ngak ta ne ba makhoi di paisa do thi khra ba ne ba madu compensate taw na ba manipur go mena adi suppose adi gi handak ki ni ni hum su mange 5 days ma another 5 days mang dori akhoi gi di manipur gi praja di lai ba me paisa thi khra ba ne ba madu gi do compensate taw na ba tungda mo hapak na ba manipur go mena kai government ama lei bagi kari thabak to birage se praja moina madu ma mu ai rest of jaram gi si tan tas lor kanda ahum su da khoina thamba ya bam na manipur se akhoi gi lamama da handak akhoi gi bengal thoi bi rang se internet thing de bengal koi na lawyer man doctor man adagi masida khanari ba ri supreme court da yongdari masi tawkan da internet thing de ba aduga asam da exam lay na akhoi gi exam pi rache internet thing bagi order so eba na madura su mayam taw ba di examination center du gi akoi ba jammer thamaga tawba ya ba do hekda thingjen bagi culture se masida khoi example ai amukta ga amana repeat taw matam da akhoi gi aeroplane ama crash tawre ba aeroplane ama crash tawre na prithvi pum aeroplane da pairanu haib se ya bro madu ya de manipur go mengi kaigum khangde kaidum tor kuma tam da thingjille habe culture se masigi se amuk tang di thingsi aduga yaroi habe simu ucheba aduga classic example la makoin lawa ya ba se manipur ki greater imphal capital city se magi tongan ba magi status ama lay status da communication business education healthcare emergency services loi lay doni sima hamsida
aduga akhoi pick of akhoi judiciary gi high court leidorim ni adigi legislature leidoi ni makhoi myam sigi services se thabat kakhat pai se mi duna hadi mayam du kakhrabina akhoi appeal to bakhot gi chang sum leite natra madu myam da thabat kakhat pai se masi se executive power se misuse to bani haiba sumai thamjage ba aduna capital city haiba se atupaga manade ba capital city da to matam da suppose akhoi gi aina technician am kawe technician am kawe se magi booking to se after 5 years kungne akhoi gi machine am install to se mawan da aimon man aimon da just one day pi doine ba one day people numit internet thing another 5 years ngai doine ba hadi hojiki expert akhoi gi specialized machine me am se aduna capital city gi magi amaga magi phajaba adigi magi pifam thokpa service me am se phat on kaktat pa se masim lali aduna anybody masigi decision loriba kariwam thok matam da decision loriba se number 1 lali ba thamjage ba masigi sina akhoi gi example ma ai amkasu thamjama tam da nahan je akhoi gi nupi macha ma akhoi gi education students to matam leitre na wa law leitre natia ma so honbo wa duna ICU da leibane ba masigi da thokpa se masi kamaina control tawge hai matam da masigi nupi macha se karim tawde ma se breathing problem leibani haina akhoi gi rims ki authority re video law ma singdok pa se prajana ulla kan da cool down tawe aduna Thingjille matam na Thingjille lam taradi madugi explanation to bado ngam da Iran control to ngam moiba aduna Thingjille bai mohota madugi kana bado akoi log seba kana ba loba ya badi kari loba ya ge kan hojik se akoi tamona first round thambi ki bado hojik se mayam na kari khange da kanu Thamjille Curfew Thamjille internet se Thingjille adu tari kanum taw dore aduga 100 days ngasi sure adigi kanum taw to bai aduga mayam nam kibam na hojiki government se akoi nungdang pung ni pa da demonana pesa si chatre ka toita lau thore ba adik article 370 hatta prajan expect toram da nungdang ama ko press conference ama tau da bida adik kadum tau da nungdang pung nungdang wa ma salau thoka kios ama madu control tong na bra haiba sumai thamge ba masi to ba se masi sengdo na ba madu leiti haiba se masi Manipur government na masi gi decision che mayam na singnari bdo masi lau thu u haiba se ai thamjage ba adubu masi ta khoina yam kana thamjani mamna Manipur gi healthcare service se internet thing basina yam sathi na soe ba hojik akhoi gi internet health care se kam soke da hojik ti akhoi gi medical report che hojik ti online da gi chat su ya ba online ni thata lok thaya na ta akhoi blood test tor ba khang de kanum to test tor ba khang de ngal la report da lok tha ba ya doctor u na ba ya re ba adagi hojik sina mu accident yam thok ba matam sana crime thok matam se masida radiology khwadi maru ori se akhoi gi x-ray du man computer ya di magi report tu ga sagi doctor radiologist tu ma phom up to India da re su anywhere in the world mo the report tar khota operation tawri ne bu madu gi entire keno se go mena kakhat pa se Manipur gi praja da masigi sugma decision sidi akhoina haibada kitang haiba wat pa anti people oiba adu anti judiciary oiba anti media hai kai guna kanda akhoi se matam da si lai re se ko pau idoi ne ba ta mi mem chu adagi impact bi chu pau thabi doi ni akhoi chu pau idori ne ba du akhoi gi fundamental right akhoi freedom of speech expression pibiri ba aduga right to information hai bi si chu praja gi right ne ba masi chu kaktat pi re hai ba ne ba aduna akhoi na appeal tau jari na kari gum tau matam da ngaktam pungkhai ma thinge pungama thinge adu hojik thoi ba situation je warrant tau de curfew su tau de kanu gis tau de adu sigi timing da example of the pijaram irang yam thok matam si da akhoi gi petrol pump yam je hangdor e petrol pump si am tang matam si da petrol pump da yam je queue leng na adum de chai thoi ngai da mi sing si akhoi ngai crisis to call ki ba aduga another aspect ama si akhoi na si thambam na hojik ta khwai di soi se akhoi na lai ba si am so e ba haidi nukti gi chara tanba adigi noma gi pesa khra tanjaba suguma myam se yam sathina soi aduna suguma decision sidi lokthok piu aduga Manipur gi people friendly oiba kanaba decision wena lobiu aduga praja gi damakta khanbiu ne thamjak okay khoi hojik ta sengna khoi court ki oina di mase khoi hojik ko physical filing se yada dana hojik khoi online gi through the file to ba ngatani adubu court ki oina di moi white listing toroga line peri khoi awa ba khar thengna ko sudum chalai adagi hanagi mamangda tawgiba matangda sa white list tawgiba line je sammi ko adubu aina khwaidagi yengda nuai to handaki se khoi u matam thanda drone bombing tawre missile mayam tharakre ko khoi am samna harbada khoi internet si hoi moi government na budi la na lori ko masi gi kena se seasonal khoi gi parja mayam je amaga coordinate tawnari pau phongnari ko de khoi masen je kan na ba honari government hanak thingai si yeng se ko karigumba asumna khandagi di
थादरे को बम थादरे मिसाइल कापे मसी गवर्नमेंट सु मसी यारबनी लेरे हाइदर मोगी एन को ड्रोन थेंगना नब खुलाई जी पिराबने को सिगी मतम सिदा अखोगी तंपा कक्तंग थिंगगा चिंग थिंगदबसी करिनो आइदा दोम दोन लाक्सगे प्लीज असोमदना फ्री पिरे नत्रा पाउगी फाउंडरिमनि नत्रा हुजी आम समना है मै सत्प यानब लंबेन सेमग्रे को आदगी कांपोकपीदगी न चोरचामपुर सत्प यानब लंबेन सेमग्रे अदे हुजी मोइसी मुखोइगिसु ngसागी को कोऑर्डिनेट अटैक तौर को मतम सिद मोइसु पाउ फाउंडबम संगे पाउ फाउंडबम मतम मोइ इंटरनेट सि सिजनरमनि सि सिनदनेबा सी शट डाउन तौदबसी करिगिनो अदुनदी हुजिकती को अखोई लाइबा ngसागी को मणिपुर थोइबसी थात्रा तु सुरे को आइदी मसी ngसागी को इरांगजी एपिसोड 9 तौरे हानिगी एपिसोड आफ्टर ड्रोन बॉम्बिंग दिगी एपिसोड तोंगाम लाखरेबा एपिसोड सेकेंड एपिसोड से लाखो मतम सिदा मोइ करिगिनो चिंगदा मोइ मसेन हजी हम सबना दा तंपाकता थिंगिसे ए आराम पाउ समदोय हारगजु नत्रगदी को ओके मयाम जे तंपाकी मयाम जे पुनबदबु याम खुदोंग चाय हाइदि ngसागी कोजिन चले पाउ पिने दिसु बुदी इंटरनेट के खुदांग थोक पाउ पिगिबदा समबे हेलेबको अदना सिगी पोचे थिंगागा ngसागी खोइ इरांग लाक्सन गने खनतागदी चिंगदा मदो की मखोइगी तौरिबो पोत हाइतारे को मखोइ मसेन कोऑर्डिनेट तौरिबददी अखोइ खंग खंगना गाक्तने अदुदा मोइ खुद थादबसी कइनो होजि जिरिबाम नत्रा जिरिबाम जंग सिंग अरांग जो कनो जे एम थोले को जिरिबाम जो मो अटैक तौबदबगी थौरांग लेरे द अमेरिका की M16 मैम लेसनगरे नत्रा अदु करिम नागासिंग यावसल तागदी मदु वातनबा एमुनेशन पैसनगरे हाय पैसा जे यूनाइटेड स्टेट्स तगी लाकपनि हाय नत्रा होजि लाई से को जे थोलेब मतम को अदु मोइना कनोगे बर्मा की कुकी द थादरगा मणिपुर होलपनि हाय ngसागी डायमेंशन जा तुपम लाखरे अदि होजि मो ngasi ma लीडर अमा को कुकी की लीडर अमा ngसागी कनो द फाइ को असम द फाइ को अदुसु मणिपुर पुलिस की ड्रेस हेलम हाय अदु इन एनी केस अगोदि सिनेरे सिगी मैक्सिमम लेरे अदिगे मो जी फरेबा अदिगे अखोइगी कनो जे अखोइ कर्फ्यू थंबसिना कम्युनिकेशन जी थादतपनि यायबा किछु काइदे थादलो अदि दादि मथक कीदी कनो के चोसामपुटेना कांगपुपो फाउडिबल लंबेन जे ngasi बक्तो मै कर्फ्यू तौबरा अदन ओजादम अदवाइ दुनि हजिक मणिपुर की प्रजा में यामना हजिक मणिपुर की पालिबे लेंगाक से यामना साव मतम ने हेबे दारे हजिक से अदे सावबसे तुमता अदन सिगी मथक जुदा मो ngसागी इंटरनेट थिंगजलक कर्फ्यू थमजलक ngसागी अखोइना लास्ट सही अमा उरकपसे हजिक ओइरिबा फिबम सिदा असम राइफल्स समदि मपानी संगलक सिक्योरिटी फोर्सेस खरम खैदि कुकी की टेररिस्टिंग मानरगा मखोइ जे मैतै दबु लंदा हनबगी वाफम बुक लेरि इवन कोइना ngरang na ningjang ya बजे असम राइफल की डीजीपी ओइरबा रिटायर्ड पीसी नायर न भावबा मसी माजे असिंगबदि हजिक मयाम ना हैनरि से माजे कुकी टेररिस्ट की स्पोक्स पर्सन ने हाइरबने हजिक से माजे अदुने आई हाजेरजे अदुना हजिक सि येंगपो मतम सिदा ngसागी को रोल ऑफ द अखोइगी ngसागी अखोइगी मणिपुर गवर्नमेंट की रोल हाइबा तारे को मसिजे मणिपुर गवर्नमेंट की रोल से करिनो हाइबसे होय अखोइ साउबुन तोंगामम चक्रगा अखोइना येंगपो मतम देदि को अखोइगी रोल से करिनो नंबर 1 अखोइगी तंपाक्तन को लोइना मुथादले फरे मसे इरांग नेमधनमने जो यारसे बको अदि दादि सिंगदि मसिगी पोत तौदिसे करिनो अदि दादि मोदि कोऑर्डिनेट अटैक तो होले नत्रा हजिक आइना हाइजेबद माइना मो इंटरनेट थिंगद्रे अदिगे हजिक मोइना इंटरनेट थिंगदबदि कैदोगे हाबम दंदा नेशनल मीडिया दा हजिक आरानबा मयाम थोले मदो अखोइना हजिक को तंपाक्तगी अखोइ मदो हाइगदब सिंगजे कनो जे अखोइना कनो से तौगदब को मदुगी मायुक नगदब अखोइदा याम चाउना को हिंदी के बम ओहेले अदो असोमना कने फ्री थारगे सुम तौली जे अदुनदि अखोइना नांगा हाब को अखोइ तंपाक्जी खुद पुंजलगा चिंदगी कनो तौलइब्रा ग्रुप अमना को हाइबसे हजिक तसेंगना मदो थोलेबा अदुना तसेंगना मसे गवर्नमेंट को प्रजा की प्रजाना साउबा हाइबसिदि को सिदि एना साउनिंगाय लेत्रे अदुबो साउबो मक्तनदि मखोइगी पोचिदि लौथोइबा अदुबो मसे ngसागी अखोइगी को गवर्नमेंट अमगी तौबम थोपदि करिनो हाइबा मतमदा मिसिंग मिखाइ नाइबदि यादेबा अदुना हजि आम समना हाइबदो को मोइदा हारकनेबा तंपाक्तदि इरांग थोइ अदुना इंटरनेट तौबनि तंपाक्तदि इरांग थोइ कराइदे थोकेबा मोइ मथक्तगी बॉम्ब थादरक पै थोबु नत्रो अदे दादि बॉम्ब थादर इबा मसेंदो मदो मोइना कम्युनिकेशन थादरपम संगद्रा कंट्रोल तौनगबिदोंता अदु इतारगदि मणिपुर गवर्नमेंट की ब्रेन जे कराइदे चखरगेबा ब्रेन जे आइदर हाइतबमा नत्रगना मोद मिशन चंगबमा अदु हाइतेबदे हाइनिंगदेबा मंदु कइनो मोइसे लो कॉम्पिटेंट पर्सन गासने मिशन चंगबदो तादुरि मिशन चंगबदो तादुरि द मिशन चंगबदो नतनने मोइने स्पॉन्सर तौब तारकदेनेबा मै दे आ मै स्पॉन्सर तौदे हेजे कनान हाइदैनेबा मंदु कइनो मोइसे अदुनने बखैना हाइजैदो कुकी मणिपुर थुगाइनबो होनबदा अखोइगे सिगी लेजिस्लेटिव असेंबली यावा एमएलए तरा बाबो मोइ मथक्ता केम तौबु ngam अदुना अखैना हाइजन मुजिकेन अदुनने बखैना नान के अखैना हाइजैजो हजिक लेबा डीजी को अदगी सेक्रेटरी एडवाइजर को नुंती की ब्रीफिंग पिबियो तंपाक थिंगसे करी थिंगबनो नंबर 1 चिंग थिंगदबसे कदबु थिंगदबनो हाबसे म अखोइ हाइबम थोक्त्रो
हम सब ना तो चिंग करी की थिंग देगे बंग नत्रगना हजिक से कोई मणिपुर की चीफ मिनिस्टर मणिपुर की एमएलए मिनिस्टर मैम जी हजिक ओइबा डीजीपी नत्रगा सिक्योरिटी एडवाइजर मखोई मखादा लैबा ओइगदौरिबा नत्रगा मखोई जे हाना जगै जो हायर लाए मखोई जे पावरलेस ओइरे यूनिफाइड कमांड सुम अपानदगी मीने पाइरे अदुना हजिक मणिपुर की सुपनदगी ममिंग खतंगी ओइबा दम्मी की मिनिस्टर सिंह चीफ मिनिस्टर ओइरिबा हाइबा आइदे पावर लेते है बदि या निंदे मरम केनो होय मोइना एग्जीक्यूट तब ngam de tongan bamne पावर दे ले मरम केनो तो मोइ जे दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द people की रिप्रेजेंटेटिव ओइना पावर याम लेबा अदा ngasai मोइना फाइल म सोइ तब ngam de नत्र मोइना हाबे इंडियन तो अदु मोइ थोलगा मोइ जे अखोइ प्रजाना दि लावरेबो को अदु मोइना दि एमएलए लेरिबो को चिंगी टोखरेबा तंपाक कारी एमएलए सिंगसिना सिंगम थबक तौरसी करीगिनो अदु नत्रगना हजिकी लेरिबको यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन बो ओइरो डीजी बो ओइरो चीफ सेक्रेटरी बो ओइरो पीपल द ब्रीफिंग पीद्री से करीगिनो हाबसे असिदि मोइ लावो याइना नत्रा मोइ लावो याइना से मोइ लावो करी काइब लेगे अदुना हजिक अखोइना हजिक याम तुना दरकार लेबसे करीनो इन हाइबो मतम दको करीगिदम त तंपाक कर्फ्यू थमी इंटरनेट बैन ले सिंगदा मरु ओइना को अतोप डिस्ट्रिक्ट हाइनिंग दे अति थमुम थोके उखुल थमुर कदोरनी नत्रा सेनापति कदोरनी तमेल को मोइसे पीसफुल एरिया ने इरांग यावसु नते अदु मरु ओइना हजिकी लैरिबको अखोइदा लान तारेबा कुकी नार्को टेररिस्ट लैरिबा जगह से सिदेस द फ्री थाबा सिदको ए मोइजे तंपाकता अटैक तौगिदबा याम कुइरेना अखोइना सिदा पंगलांग लांजे बने हारिगदि जस्टिफाई तोयबा मोइना नेबा जु थादरैसे मोइना थादरको मतमदा ए तंपाकी जे चा मानरगा थिंगबा तारे हाबिदुदि सी ओना तैना इरांग थोलकनेबा मरमदि केनुदा अदु इतागदि थर्ड मे द मै थाबा मतमदा तंपाकी मिसिन चोंथोग अखोइ ngaखिबदो अथमाय तौदन मोइना बॉम्ब थादरपमदा तंपाकी मिसिंगजे ngaखबा तारे अदुदि कर्फ्यू थमो चललनु अदि इंटरनेट बैन तौरा पाउ फौना हलनु बॉम्ब जे खरियाम थादा हलसी हाइना हाइबगी पोट लाबा अदु मसे अखोइना मसे मोइना जस्टिफाई तौबा ताय प्रजादा हाइबा ताय अदु नत तारगदि हजिकी लैरिबको थोइबा इरांग से असिदि आइदि को इरांग मचाने न खलेबा मरमदि कइगोदा मदुदि अखोइना नहान उबा मतमदा ngasai यूनिफाइड कमांड से सिंदोक पिरो लैरिबा चीफ मिनिस्टर द पीबी रो काना हजिक छात्र जिंग तौरिबा डिमांड सिदि अखोइ स्टेट की इंटरेस्ट तब डिमांड मा ओइन उइ अखोइना जो मरमदि हाइरिबा वाफम से मणिपुर की यूनिफाइड कमांड से मणिपुर की चीफ मिनिस्टर हंजल लाइबने अदुना हजिक ओइरिबा फिल्म सिदा मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जी कंट्रोल तौनबगी अदुबा अखोइ मणिपुर चीफ मिनिस्टर सिनो हाइबा अदु वाफम माने अदु की दमते बु करी दमते इंटरनेट बैन तौन थोके नत्रा अखोइगी लेबा चीफ मिनिस्टर दा यूनिफाइड कमांड सिनो हाइबा मतम इंटरनेट बैन तौ तारगदि करंबा आर्थनो मोनि पुथोंनिदो अदि मदुदै दुदा कनो से अखोइगी कर्फ्यू थमजन तारगदि करिनोबा अदुगा हजिक अदुना याम थुना अखोइना को अखोइना सो दुम हारिबा ngasai hojiki makok hai tare ko यूनिफाइड कमांड की पुबिरिबा चीफ सेक्रेटरी डीजी से asi nungti gi mak natragaju every alternate day मोजे फिवम तोय अदुगा हजिकी अखोइगी हजिकी मतम सिदा को हजि इंटरनेट थिंबगी अवाबदी ओजाना से हाबि को हजि प्रखा मतम ने अमा तोने अंगांगे लोइना हजि ऑनलाइन दा कनो तकदुमा खने अखोइगी कोर्ट सो दुंगारे कोर्ट से होय 100% ती तौदबो याम करे थबक से को अदु हजि अखोइगी इंटरनेट की थ्रू दा तौदना कोर्ट से एटलीस्ट 70-80% बुदे अदुम अखोइ अदुम चलाइरिबनी को हजिक सु कितंग दे हंदे दु चलाइबि यादि हाबदि नते अखोइ दा ngasai अदुम मोइगी को अखोइ लिस्टिंग तौदना अखोइ दा अदुम लाइन पिबिरि अदुना तोवान बमनि को अदुगा हजिक की लैरिबा प्रजा ओइनदी व्हाइट लिस्टिंग बु क्याम मी क्याम तौ ngमगदगी नत्रा मी क्याम तौ ngमदि सात्र सिंग बु मोइ व्हाइट लिस्टिंग तौगद्रो अदुना सिगी पोसि लेबिदिना मसिदि अमुन येंगा तौबिमु चंगे मानब मियेंग म येंगम चंगे अदुगा तसेंगना गवर्नमेंट तौबिरिबु पोचे करिनो हाइबसे याम समना हाइबा लम हेनबा मी सिंगो लाक्सलगा को अदि अखोइगी स्टेट थोइसे ngasai ने ai कनम तदे ai नहादगी हाउन ai हाइनिंग मने ai कनम ताहिगी को असि कांगलुप अनि खुद थोंना बाहाय वाइसे ai मसि सिजनगे कांगलुप अनि खुद थोंना नते कांगलुप अमगी को अमदुसु कांगलुप ओइना लाप नते को मखोइगी मी फतब खरना अखोइगी कांगलुप तो एटीएम तौरगा तौबनी अदुगा मसि अखोइ कम्युनिटी क्लास लेते कम्युनिटी क्लास ले बतागदी नहान अखोइगी कनोदा इम्फाल एयरपोर्ट अनि पाइगे हाबदो अदुमा मोइ पाइबा के सुंगम मोय मरमदि कनोदा मितेइदा मखोइदा कम्युनिटी लेबो वफम कछु लेते अदुगा तसेंगना मखोइना अखोइगी मितेइ हाबजे खंदो को एटीएम तौबा अदुगा मदुना साउना हलगा कनो तौना बहना बवादनी अदुगा आइदी कांगलुप अनि गी खनबा हाइबसे आइदी मणिपुर गी हौजिकी लेरिबा इरांगसिदा तौनिंग आइदी सिजननिंग सिदी नार्को टेररिस्टना अखोइगी मितेइ हाबा पॉपुलेशन सिदा को ngasai अखोइगी खुद थारगा ngasai कांगलुप अनि गी खनबा माननबा सिनबनी अदुगा हौजिकसु मोइना हौजिक अखोइ याम थुना को अखोइ जिरिबाम सि को याम थुना अखोइगी कन्ननबा मखोइना हेंजलै जे हेंजलक्तनबा अखोइ थबक तबम थोइ मदुगी नमता अखोइ को इंटरनेट
की से मसे एसे मसे हांगम थोय अदु नत्रगना मसगी गवर्नमेंट को नखोइना केमतो वाबिरुनु अखोइ सिगुम्बा अमा तौरिना हाइबगी को मसी उत्पा मदि चंगे बको मदुगी पोतो अमता लेते हौजी अखोइना उबसिदि करिनो हाइबदा लम हेलिबो कांगबु जे फ्री थारे को याम सबना नाव याम चाहोले अदु मसी मदि अखोइगी अइगी साइडगी मसी मदि याम लानबो खुंथांग नि आइना दि हाइजिनि यम सुम अबने जादुना अखोइना हानदगी ओरपुजे 2021 दगी military junta da PDF ne attack dor lakpune adugi makha tarakpada mong Manipur gi kuki narco terrorist kangu da PDF kangu me anu sen thadaraga makoi khusuklai amadi financially makoi jam strong oin magi wafum boglai re aduga amaramda mo khoi Manipur gi core issue ne haiba key issue ne haiba hajik lai ba kanglu ani gi irang ji gi matak cheda ख्वाइदगी हेन मरु एबो कोर इशू जे करी ओर गेम तमदा हजिक मणिपुर गवर्नमेंट मथौ तौद्रिबसी मसी याम अचौ कोर इशू हम खवैरे मसी यामना खनाबदा अचौ मरम हम खवैरे हजिक से